Maloi lau mali e aho e ki me lele e tonga ko tonga pe fifia ki talitali lele ki mo tolu ki hau mau une ngonga me le o tonga ulua ki me wakai mafo ki televisione tonga ki he hawani. Wakai koe ki ngahi ulu i ngongo. Toka ngai ai whafunga no pele whika wawawa o ke te maa opo opo mo maa wangi ai ngahi whafuafua ke whatamaki whanatula e hoko i he kahau. Whakailonga i e ki pale mia a nia whika kato i programa ngawe a tonga ki ngahi mau angai biok malawa ke whafo ou. Pea whehu ia ai minista e potu ngawe ngai ngawe whalato whunua ai tu ngau kei ai whotu utu ufo o e whawunga kakaio e wā ki whalea lea. Ko e wakailewa eni ki he whakai ki. Na e tali e ahoni e lipoti i he whalea lea lipoti whika uraki wa noa wawa ai komiti ki he ngahi mea whasosia le ko lipoti ko eni o ku whika akia me whakataha ai komiti mo e pule anga ki honotonga i kina koe mafola ai mahaki ko viditahi wā mo e pā ai mo unga whihunga tonga hunga hapai pehe ki e hake ai pia kula. Ko e whaike ke tarana ko ia mo Senolita tu i vai. I he whemea aki li pōtini na i eitokanga make whafufunga no peli whikaua wawau no peli tula kepa ke toi mā opo opo mo māwangi e ngai whakafuafua ki hawhatamak whaina tula e hoko i he kaha o. Ko i tokanga, kau hi koe ngahi ngau e ngahi potu ngau e oknau ngau whakapatoni ki ngahi whatamak whaina tula, kau hi koa usia e tongani ai whakatamaki na ikai ki amanaki ki ai e taha kotoa ai nei hoko i isa noali mo ngahi whatamak whaina tula ke he pē. Au whemau ke tonu paseka au peta uwhanga whatapu, ai mi i o tau mo wheunga o whiri e iki o ane poto ki ai, ke lau ilo e uha pia uha. Ko te noho mai muri ko te pe uha, tō e uha. Ko tongani, ta mai e la a, mai nei uha hanga mea mea, tau whiu he lama, ke o ki uta hoa i mau maala e kua waua he hange mai uhaia. Tō e lahi ake. Kau tau whaamu ke hui ke aie a tangata totonu ke alu ke whitu totonu. Kai ke whilau hiko he kou ilo au a tō taha totonu kau awe ke whitu ke. Pau nai mai tō taha koea ki he whitu koe tonu au pito i paremia ai whafofua ia e whanuani i paremia. Koe upe utau tokanga kua neu mo whanoho nai pehe koe whaimea i di mango fulu. Ai u asi tu ka toke lau mo ka ko mate i fe konga ta fa toke lau ta fa fa tonga ko ta fa ki fa toke lau o ke mo ui pe i hu ko to fua o ku ngau e mo to fua ko va o ngau e mo va ko i pe ho i preanga ko mau fa tonga i e tai mini ko le pa fa mana o si di fia mau fa na o ai mo ke pau mo ni pe kai ke tau fa balawa o tatau ka mo o tua ta pe moia o tua pe tang de toka fio ai me ho ko pa ma mo kai fra pa pau i pe ai tu wa ko ki ai ko ui mo se tu ko e mahino e hola ke ka kai fonwa exea va ga pita tai pide kai ka au e ku fai no teke o kai hala ke hola ko ka kai kai ko fa malo tu e krista ka pau e te lava hano te lo to ka varita e to le rea ke ka ko fa malo tu vi e kai ka ko fa pre pe la pe ha kurea e se ana ku fe ha ka ia e aka ka o fare ka ko at pe ko to boy ko kai ke te tu yau to kwa ai ke fa to tolo ai tu u ka ha we ba ki pe ki a ko ya o sia tau hanga tau tolu ke tu ua kuia e tai pidi na whaiwhai o te hoko mai a whatamaki o hake ko mea ne hoko i sanwani e sea Na e mea eiki pale mia ana pohoa kawa me liku o tali ke kawinga ko ini ko ele lei taha ine ngā ue pe aku mahino pe ko ngahi ngā ue ko toa whikau aki mua whatamak whaina tula o ku whakafua pe pe a oku mahino pe ok to ele lei ange ai ngahi mea ngā ue whakatokanga toka mua i loto ngani Koe pia waki mea koe ni ke talamatang mo mea pe oku wiki i e Pasifiki ai whahoko whatongi a koe o mō mātu a koe ni e tawhaaki koe ni oku whafunga i a tonga i he sino whamamani lahi koe whikawaki pia mo e talamatangi
ko hinga pe ko lele na fai fatongia ko hinga e ko fa ne nai sea ne o ha lele ta ha ta fa ho ta fatongia pe mo nga hi machine computer lele ta ka ko fa fu pe e ko ke ta ilo ha me ho ko pompogi ha me ho ko ka e ko me ko fa nga sai ni si ko ya o mo mia pe o ko ki lava fo papau ta wa to pe ai lele taha ko hai tuunga hai mea e ala hoko i ka ko ta usarin ko ni be ko mea whakahongo mai ko ni o ta mai wa mea hoko o ke ai ngai whakalaka i ura mai ke whakahoko mai ai hangahi rea ke ngai tain whakatamaki e pako i ko i kato usarin ko ni wa wai ki ongo ni wa whakalaka ko ni e lawa pe o lomi pe kamata imhen apa ko niwa wa pai wa ko tongan wa ko tonga ia to pe katoa me tongan ne ia me ngai kavinga ke ne o haki fe mea aki o ga ke me fie ma o hatali o fa fie mali e mi he pule anga fika o aki eni mo no fehu ia pe makatu unga ai ho mai covid tahiwa ki tonga ni na e whakaha i he lipo te komiti ki ngahi mea wha sosiale, ne whai piano savia i he potongai mo ui e whaunga ngāu e koe ne whakahoko, e he kau ngāu e koe i wafu, o mahino na na mui pau pe ki ngahi whaunga ngāu e ne tuku atu i he tutu uniko ia, me i he potongai mo ui. Mai angonga le te o me televisione tonga, ko Snorita tui vai. Ne mea e ki pale mea o tu ngā wakawami liko ani awhia whailunga i ai kakatoi ngāu e ki programa ngāu e ewa a tonga, ke ngai mo anga iwi koe malama ki whafo o i matatoa. Koe whaiki ki mo alisi tupou. O ko kau e polkalama ngāwe koni e ngahi puha o hila ai e malawa ke tauhi ke ngahi iwi mihela a, pe ke ngahi misini kune tu whake iwi o hila ki ngahi konga misini, pe ko iau iloa ko transforma i le whapitani a. Ko ta fuk eni ploseki lahi taha ai o hila ke mau anga iwi koe malawa whafo o, ko fotu i tongani. Pea koe lai taha i pe ia i he whatonga koe i Pasifiki. Koe tā whuke ne makamaile mahu inga me tau mua i ple anga tonga ke sektoa o mau anga iwi, ke ngā unu koe whanua o ngawe ake uhila mi he mau anga iwi malawa ke whafo ou. Koe polkalama ngawe ai ngahi puha uhila koe malawa tauhia i ngahi iwi, me he la a, me ngahi misini transforma o ko ua. Ai ak malwalu he polkalama ngawe e mau anga iwi koe ak malawa ke whafo ou, me ngahi iwi koe me he la a tonga, pe koe trap, i he wheitu ke ewa. I he ulaki polkalama ngawe ki he sola, ai ak tuuia i popua, pea koe ua lewa ki he anga koe ai whenga unu aki hole mau anga uhila i hono ngawe aki koe i taimi kutoa pe, ai ak tuue ni e wheitu koe utu anga ko loa ai ofisi koe ni mo i matatoa. I e aho tātolko September tawana tahiwana e whamu oni e ple anga tonga ki halea pau koe te koni whapa anga ki polkalama ngawe mau anga iwi koe malawa ke whafo o menga iwi mehela a, koe tola Amerika ni matolu te smaleua miliona mehe paanga ke tauhia i ātakai mehe whiririwa ko ea, koe panke langa whakalakalaka a Asia, puleanga Australia mo puleanga Tonga. Nei whailunga ia i he eiki palemia ai ka kātoi ngā weni i he ne kosi koe ai lipine, pia hoko tai pēki e na wa ahi me tarekita senale o ATP me he waa koe ai Pasifiki ko Lia Guterres, pēki he talawhikau nahi koe Australia ki Tonga ni, Her Excellency Rachel Moore. I e mea koe e palemia na ne pehe ai koe viso ne koe pleanga ke au sia pe sete fitno e mauanga iwi o malawa koe ke whafo o, me he mauanga iwi koe la i he nea o koe ke ta ua noa wani ma aia o malmaluia i he polkalama ngau e fo o koe ni koe rapid, pea o kumau inga au pito ia ki Tongani. It reflects our dedication towards the Paris Agreements, our SDGs, and towards reduction. O ge whamalohen ke ale pau ko ia a Palesi, ko ngahi tau mua ki whakalakalaka u tūloa, ki hono holoki ko ia ai huma e ngahi kasakona ki o tau atmosphere, e malawai ke ne wesia ai puipui malu i ko ia mehila a, kono whasisi i ko ia mo ui whawhalala i he mahu inga ko ia o i ngahi ngaue o kune uli i ko ia e ātakai i ngahi kasakona ko ia utukoangi ki he ata, ki mau anga uhila ko ia tūloa, o whafo i mau anga iwi ko malawa ke whafo ou. O tau mahi noi ko tau pē ai ngahi whakalakalaka me whiriri waki ki ngahi mauanga uhila ko ia mihi sola, kai malawa ke a usea e tau mua ai mauanga iwi whawhonua, pia koe ririu ko ni e kai malawa pē whahoko tō taha, koe whengawe aki wāwhi e waha koe pili anga Tonga.
Ia ko aula ki koe palakalama ngā we ni kua ka katoa ngā we ke sola e whito. Pe ke mawanga iwi koe me he haviri e taha. Pe kau kei me ka katoa koe ngā we ke sola me ka wati e ono i ti sema i tauni. Koe konga hono wā kono whalele i koe au laini uhira i tonga tapuni. Mai otmotu koe i toke lau koe tau mu a ke whakalakalaka e malu mo e hao. Pe he ki hono whalahi koe mawanga iwi e whakahu ki he ngahi sola. Roto ani nei pehe tali kita senyane ai panke langa whakalakalaka a Asia wa a koe pasiki Lianku Terrace o go whewhea panke ATP ke nau hoko koe panke ia ai tuunga koe ia o ea mo toko ni i hona ngahi whanua me mi pa i ngahi riu koe ke toe lanu matange mo i tau mua koe ke au a hano whapaanga ai tuunga ea ke tola e te au piriona i e tau wanoa tono a ma ai ngongo ai leiteo mo i televisone tonga ko au Alice Tupo. Mei he whalea lea, o gei ta la fili ai minista e potu ngau e ngahi ngau e whalato whanua ki hitu unga koe au ki ei ai whotuutu u fo'o ai whawhukakakai o ewa ki whalea lea tani la fusmalohi. I he li poti ahi whalea lea koe ai whawhukakakai o ewa tani la fusmalohi na ne pehe ai o gufai ngau e lahi ki he kakai koe au kunau nofo i ewa ka koe uhi na e whehu ia eni e he minista koe e ngahi ngau e whalato whanua no pele vaia. O hingo a fōka kakala koe ko tuku aki a ewa pehe a tonga eiku fie wholaua a ki te noa e motuku ewa. Wakonga, ko urawe hifo i he pēs whika whitō a e whā uruaki ngā i to tonu ai kakai o e wahe whanua ewa. Pa ko haa lahi ki ai, ko hono i ngā ko lawe i atu te ke ai haa mō passport. Pe te ke ai e koe pure anga mawahi. Mawahi e mei tonga tapa. Kai hiri ia, koe ngahi tokoni o atu ia i he whakakau mea koe ni, koe konga, koe te ke toi hoko koe konga tonga tapa. Ko ke mawahi koe. Ko no uinga whai ai whakauha a e whawhonga e wā. Koe kore koe he kere. Ke oua toe whakalahi ai lisi ai kakai. Ai kakai o ku ikai ke nau nofo ai. Ka koe tangata i whanua ewa. O ko haa lahi ki ai whawhonga. Ko ngā ko ke hanga e ko wahe e tau no fō ke mahino o ku kehe pē a ewa who uia me ewa motua. Pea kehe pē a ono aia pea mei tofu ka uma a whoki a tā anga. O ku ke roto whoki he tau no fōni ke tau wāle re. Ka ku ke hanga whakaino hino mai heni, ngari e ai parparema i he kaha u. A si kakai nau tu hao siha nau whanki mo tu, o ku tu atu ki nau tu ki e wā. Ngai te ke toa e koe nau mawhai, pia mo e nau ngai toto nu. Kono i ngā haku i kai ko kakai ki nau tō o e wā. Pia kono i ngai o whai ai whakahoa a. Ko hono o mai ai whakaukau koe ni, ke mahino koe tangata i eua. Ke mea i pehe taimi koe na e whai aharo no fo'i a eua fo'ou. O kui kai kua kau tonga e koe kai ia pia mei tongani, ka koe si kakai na tu hausia mei tonga lau. Pea au kui ai e fu tōnga maa olunga, pi te kege te rā waiha whanua. I e tau ni manoa koe ni o whai ngai ngā ue koe ia. Ka ko ho ware ho o tapang pepe amwe whare e kini, ho no whakatapui, whakasi isi. Ai ngahi ni si pe amwe tokanga ki kere, i he uhinga koe ni, koe tangatai whanua e ua. Ngai ngari e iai passport mawahea ki moto, whawaaia, ngaros. Kei ke he ne tali ke ka vingani ai e whawhunga kakai koe ki whalea lea e watani la fusmalohi. Koe ki parpare mai he ni koe anga pe o lea ko ngai aki. Ka koe foi te whito i poini e ni. Koe taimi koe na e whie mau ai, koe tala noa koe ni
ki he kakai koe o ku ikai koe tangata I whanua o ewa o koe ku talanoa ki he kakai o ku nofo I tonga tapu. Ka koe poini e, o koe totonu, pa koe mo whakamau totonu. Kau hika pa o kuia hakoloa, o kuia ha totonu ia ha kakai ke nau mao, ka ku to'o ia e ha kakai ke. Pa koe uhinga ia o poini koe. Koe mana tu ie. Koe taimi koe na e mahe ai koe ai kere kere I ewa. Pa koe koe talanoa e nia ki he kakai unau lotonga nofo I ewa pena nau hiki mai koe hiki ngai whakatamaki pa moe mea na tutuni e pueanga. Koe kakai e nia na nau whai ai mea koe ni. Koe taimi koe koe na whakaatai ke wahe ai kere kere I ewa. Ako tofi ane pueanga. Hau nau tolu o si o mape I tonga tapuni o ai ho nau api I ewa. Ko ngore pēu ia hau taha ko tu mai tamatala mai pe ko fi whakatau hono api tu wau. Ko e kate ko api tu wau I veia. Api tu wau bo o kui ewa. O kanga neanga whewhe ho o mau api I ewa o pukaki ke nofo ai ke nofo ko ia heni. Pa ukai ke iai ha o pikinga ki hoku wahe whonua. Ane whakamatala mai pē me koe ni. Ko mea pēna e sio apio sio mape sio atafo I api pa tala ia ea. Ko taimi ngana e whie hiki ai kau ohonua me he whitu na e wesi ako he tsunami na toko kotokotoa na wai. Mau pehe o kukei ata ngahi api ke nau hiki kia. Mau wato sio tu upeia tu a ohonua ki olunga. Mau lere mai he minister whanua o whaka lawe atu ki ai koe ngai konga api mau ilo o swoki mai ka te koe. Whewhe ke mai ia ke wahe atu ki kakai koe kua wesina. Na mai minister whanua, kata wha mole o stala ia e tokota. Pa mau o ko miholo, koe tokota hai koe ke nofo ia e ua nofo ia e. Ki anga uia koe futa e ofa au pito ia. Koe irisi koe no ko tala noa ki ai, koe kakai pisinisi ai tonga tapuni koe ki nau nofo na to e. Koe kakai tau taha o nau nofo na to hen, koe tuku koloa e. Na mga ke tokota koe ne irisi koe atua. Tama ia he kai ke o mai ia ke whai ke hangau e ke hiki mai ke a kau tsunami. He koe ne ki koloa pe au ku toe. Kai ke mau toe ho haa kia he whakalao e mea. Ka ko hono to'o koe ai totonu a hataha ki ha koloa o hono wahe whonua o to'o ia e hataha ke. Ko hono to'o ia moe whakamau totonu. Koe whawhonga kai ia o ewa ki Whalealea, tania la fusmalohi. O ku maho inga ia ma o pe office whambastoa siapani ki tongani ke whamahina mo tukuatu ke kau whaingongo, ai ngai tokoni ko toa pe ai pule anga siapani o ku whai ke tokoni ke lelei whakaluk fuai ka kai o tongani. Ne whahaukai e pongponge auni e polokalama a ahi e ofisi, ma ai kau whaingonga tongani ai koe a ahi koe ni ke ngai polokalama ngawe I tongani a pule anga siapani, ai koe nau ngahi tokoni eni ne whai ki he pule anga siapani o whakafou I he ngopolo kalama ngawe ewa ai ne whai kei a ahi koe ia I he pongponge ahoni. I he mea e ambastoa siapani ki tongani His Excellency Munenanga Gensaku, koe tau mu e polo kalama ahi koe ni ke whakamahino ke toi mahino angi ke kau whai ngongo, ai ngahi tokoni e pule anga siapani o whai mai ki tongani, I kai ngatai ka ke toi whatupulake ngai whingai ake tongani mo siapani I he kahau. Koe polokalama ngawe ewa na e whatamu o kei a ahi koe ni, ai koe whale fo ke toka ngā iai kau whaingata I ala lahi whare maki vaiola pe loki ICU, pe heke whare fo e komsoni whamawhala lea tonga ai ku kau kei ngahi mea ngawe ki whatokanga toka mua ka hoko ha whatamaki whainatula. I e whamatana toke tā pule o I whale mahaki vaiola toke tā ana a kau ola rotonga ai polokalama ahi koe ni, koe taimini ma whola holoi I he ngai whanua lalahi o mamani COVID tā hiwa, ne pawai ke potu ngau e mo ui ke nau palani mo fotu utu ha ngai whaunga, ke toi whalalaka I angeai ai whare mahaki ki a taimi ea o mai ki tō ngani ai COVID tā hiwa. Na ne pehero tō ngai nau kei whenga ha ngai whaunga, ne mawai ai tohi me he chaika ke nau tohi ke nau polokalama tokoni ko iai pole anga siapani, o mga tu ngai e tai maali e potu ngai e mo ui ke he tokoni ko eni I he loki ICU.
Lortonga e ahi koe nini whahai me potu ngai mo ui, koe tunga whakaraka kua au kiai ai whale mahaki o tonga ni, i mahino ko ngai mea ngāi whanau poni koe ni e ICU o kiai ngai mea ngāwe ai, o kute eki mau ia e fisi mo Vanuatu, ai a koe ngofonua pe e ua i he Pasifiki ai au kau kiai a tonga ni. Nei kai ngata pe i he toko ni whakamea ngāwe koe ni, ka nei kau kiai mo hono whakahoko e porokala maako ma ai kau toke tā me kau nesi, ai kuna ngāwe kina toka ngā i kau whaingata i ala lahi e whale maki mai o la pe ICU. Koe tahai nau ngāhi toko ni ki hona whakaivia, mo hona whalaraka i potu ngai mo ui ki hona matatali koe e ngahi ue sia me he COVID i tāhi wā. I ene pehene whamalo i ai e toke tā ana kau ola i toko ni koe ni kua whai e pule angasia pani, o ta i maali e potu ngai mo ui ke uhi kono toka ngai kina koe e mo ui e kai e whanua. Roto ngai ni ne te malama heni ke a ahi e kau whai ngongo ke whale fo o e komsoni whamafula lea tonga. Koe taha eni e ngai polokalama ngawe asia pani o whakafou i he kau tāwhingai ak whawaha pule anga asia pani koe Jaiga. A ia ne whamala alai e whawafonga me he Jaiga ko Hiroaki Takashima ke polokalama ngaweni. Nā ne pehe ka polokalama ngaweni i loa koe news, a ia ko hono whakahoko ia ngai mea ngawe whatokanga toka mua pehe ki hono whamalohia o e whetu utaki i he whatamaki. Ko e toko ni koe nea sia pani ku kau kei hono whotu o ngai mea ngau whatokanga toka mua ka hoko hape au kula he kau, pe heke po entena koe a komsoni i popua. Ne whahai he pule lahi koe a potu ngai meire ki paola mau, ko e whofo mea ngai whatokanga toka mua eni ko whotu o mātongani. Nā ne pehe koe tau mua i polokalama ngaweni, ke whakahawhi ake mo uie ka kai e whonua pehe koe na whatupulake o whakararak whakasosiale mo whakanomika o tongani. I kai ngatai kana e whahai e pule lahi koe komsoni whamawhala lea tonga viola o lakai, o kutu utari whaki e komsoni whamawhala lea tonga ke whingai aki, pia ke ngawe aki e ki hataimi o e whatamaki tau te whito eni ki hape au kula, aia e ngawe aki e konga ki olunga o e whale komsoni. Kei ke heke programa ahi ke nini kau kei e kau whaengongo mi he whaleni, pe heke le dio valo fitu poini ni ma, le dio valo poini o no, matangi tonga, newspaper kakalu, le dio ke le ameni ihi ke he pe. Pea na elaka hake i whanau to utupu e taha wheme ngai whanua i Pasifiki o kaua i whanau wako me kau matau tau profesionale ke i si, na anau kau atu ki he whataanga koe ngai ai to utupu e ngai whanua i Pasifiki ke tauni, ai ne whahoko eni i suwa fisi i wike ko o si ko alistu bomu i whakaikiki. Ko e tamo e whataanga koe ni ko hono whamama whai ai whiakotaki koe e waha a hono tau i koe au whaihana, mo e whakalakalaka u tūloa pe peheki ono hiki i hake tau mua e whaunga pe koe palani ngā ue ai kontineniti o Blue Pasifiki, ki e tau anoa ni mano Afrika o aki mo e whasisi i ngā ue i taimi kou hoko ai a whahinga whatamaki o au ki he tuunga u toi whatutamaki ange, peheki ngā ue whatupake ki he tuunga whamamanahi o i ea. Nei kau atu ai whanau tautupu ki he whata angani i he waankoia ai University of Pasifiki tonga i Lautala Fisi, pea koe whanau tautupu lewa me ngai whanua koe Pasifiki na nau kau atu pe ki he whata angani o whawhau i he Zoom i he interneti. Koe tamua whoke na whahau koe whata anga o e tautupu ki e tauni, ke nau hiki i hake a ngahi ngā ue e malawai ke ne matuaki ai whaihala, ai tau anoa ni manoa koe ai Blue Pasifiki, ai nei whailunga i e Egg Minister o whitutaki ngahi ngā ue ki muri, mo i whamau anga ato walu ko Simon Coffey, ai whakawa koia ai whataha anga. Nā kau i ngahi tau mua a hano lalanga koia ai mo oni mo i wāwhenga i aki wāuwhi i hono tau i koia ai whaihala, ai nei whotu i tau wanoa wataha i waha a koia i kau taha whatataha ai whana wako ai University koe Pasifiki tonga, mo i ofisi ngai polkalama whakalakalaka ai pleanga whatataha i ngai whanua koia Pasifiki pe ko UNDP. Ko e whataanga koe nina to e whalahi mo whakaivia ai ka awa toko ia ai whanau tō tupu ke nā wanga tō tonu mo tau i koe ai whaihala o hange koe ola koe ia o e whataanga ai tō tupu i ngai whanua koe Pasifiki i Disema o i tau ko o si. Nā e whawhawhangai mai ai ai unioni mahu inga koe ia i e tupulaki ngā hinga unu ai tō tupu e Pasifiki, pea koe whakaamu ke hoko ai whataanga ai tō tupu koe Pasifiki ke hoko i koe polkalama whakatau. Nei ka mata ki whoki ai whataangani ai laka ki hono tau i koe e whaihala e whanau tau tupu na nau kaua tō whawhawhunga i ngahi wahenga e tolu i Pasifiki, pia koe lea taritari ne whahoko ia e Palestini o i kautaha koe whanau wako ai University o Pasifiki tonga ko Money Made. No tonga hano taritari koe ai whanau tau tupu koe na nau kaua tuke whataangani
Ne te whamanatua e he Palestini koia i kautaha e whana wako USB ki ngahi ririu koia a iwi mālohi o pulelelei kai malawa ke au sia ai asenita e taua noa tau noa. Nani toi peheu ki ai e ne whaamu e hoko e whanau tau tupo e ahoni ko e kau hoa ngā ue mahu inga pia ke nau kau i ngahi tālanga ke whatahai ahonau ngahi leo ke la langa ha Blue Pasifiki o ku mālohi. Ma ai ngongo ai le teo mai televisione tonga ko ale stupo. Ko e ngahi ngongo pia i he lea whatonga ki hawani ka ki mua pe tau mawai, te toi wakaingi pe heni ki ngahi ulu i ngongo. Tō ka ngai whawhunga no pele whikawa wawau ke toi maapo opo mo maawangi ai ngai whawhufua ke whatamat whanatula e hoko i he kāu. Whailonga i he eki pale mia ani awhi ai ka kātou programa ngawea tongani ki e ngahi mau angaiwi kumalana ki whawho o i matatoa. Pea whehu ia e ministanga ko e potu ngawe kahi ngawe whawata whunua ai tu unga koia o ku iai ai whotu utu ufo ai whawhunga kakaio ewa ki whalea lea. Kei ka kātou pia e ngahi ngongo i lea whakatonga me le teo tonga o laki mai wakai mawho ke televisione tonga ke hawani o gei whaamuni au taki kotoa pia ngahi ngongoni kira to whali kotoa pia. Whamalotu hira kei whi au mai kōliliani polutele ka mwana.